Manipur News Reader की channel दगी video amta update tawjage ngasi phongmasi phongda January gi tang mangada bosemna lawba HSLC exam 2020 gi program phongkhre routine pithokre mem ko aduga Board of Secondary Education Manipur bosemna lawba higher school leaving certificate exam 2020 ki program ngasi bosem gi controller of examination phongkhre program asi gi matung ina February gi seset taraga tareta English February gi seset kunga mathoida Science February gi seset kunga mangada Social Science February gi seset kunga tareta optional subjects in Home Science Commerce Computer Science Higher Mathematics Fine Art Isai Nungmai Manipur gi jagoi March ki seset ahumda Mathematics amadi March ki seset mangada MILD haina खबर की थोंगा पे अदुगा डायरेक्ट मैम रोटिल येंगे हारसु आइगी वीडियो से तुम उल्ले मैम येंग बियु ज्ञान तादा बियरसु कमेंट बॉक्स तारो शेयर तौजगे शेयर के वीडियो से साइलुशन जरगे थैंक यू